Hello Uncle, hello Auntie, hindi nga ro din ito dete food daycare ngobing dito barangay 13, 14, 15 kandi kita school supplies kinda dumapay ngay ayam na ka agbalin dete nga tutulong te kada kwada no ang panggap kini egg chemistry ni Melisean ni Verge and Go Ken Ilocos Foods and Beverage hindi nga ro din Auntie mga Uncle inteyon with my Auntie kumita na ni Uncle nutiman te yan nagtitiyan tayo nga pagpidingan. Dito dito ay daycare iti barangay 13, 14, 15 dito ay Sarat, Ilocos Norte. Gani ubing ni. Kita man nan rin. Oh. Seryoso. Hey, sponsor, Expressions. Hey, sponsor. Egg chemistry pa eh, dito pa dumi ngayon egg chemistry oh. Verge and Go. Melisean ke Ilocos Norte Foods and Beverage sige de kay tagsarag iti tea iti pagatangan nyo dum mo may sponsors me apo Good morning naimbag na bigat yung pin good morning ita nga bigat at dadagiti bisita tayo na ayan nga mag-share ka digiti blessings da ket sabay kumata datay aming ket maparagsak da tilang daw gawaden da ket ag sing-singpet kayo well haan sa ati agyaman kadatay amin nagdiyos-dyagin apo kangunaan na kadigiti sponsors dayo apo digiti vloggers group of vloggers of Ilocos Norte sa Mariro palakpakan tayo manila na kapsat digiti vloggers tayo from Barangay 14 and 15 Muniti Sarat the Uncle Isaac ni Bandam nakalalain ni Bandam jambok no dete hanggang naluto ng maruglet yung may lipan dito di na pa imaritan nga nalae ay sos ito sa mamad ito kapiting ko yung natin ko na po i-welcome kayo amin kagabsat isisumpugay nga kung sa yung di Barangay 14 siyot mabisinin kasi amin munaman amin apo kahit kuman nga agyaman kinapo Diyos naman nakabalin isuna apo itinangtag kira timpiksay tunggal may saka tayo kang ronaan iti sponsors hang kumang nagbalin dito apo nga bastit nga feeding program tayo kadigiti uping tayo dito barangay 13, 14, 15 digiti daycare kahit kuman nga agyaman apo dito sponsor tayo nga major sponsor tayo nga Expression dito apo no matandaan tayo apo dito ka dakkel nga kumpanya dito iti intero nga pangilian tayo nga Pilipinas yaman naman tinumo ka kinayat da nga nikitay up kanya iso nga idi imbagada nga nikitay up kanya ka sinuak kuma ket taga Pandan taga distrito ti Pandan iso nga inyo nak dikitay ubing tayo ditoy Pandan Pai di team vlogger, team Dumaya vlogger, kanda na ko may ngamin apo. Boss Bandam TV, kay so nati nangibagbaga kay nag-organize ka dito eh. Ubing, sabay lang kumata, ano sa nyo, dito yung third, ni Uncle Isaac, yung group, iti team Dumaya vlogger. Ken, at adun tupay, iti sumaruno, lalo ka dino, agtultuloy, iti suportayo, kada kami, tangal lang tayo, dito distrito tayo, iti matulungan tayo, ken patulungan tayo tupay, iti sabali na distrito, ken sabali pa nga munisipyo, iti masangwanan, Uncle mga Uncle. Kahit kuman ulit nga, jaman, iti kulay, dito, Expression, the Egg Chemistry, Melisean Nails and Waxing Lodge, Verge and Go, and dito Ilocos Food and Beverage Supply. Makunak lang kanyo yung ubing ang kadagat kay nagbasa ito ganito ba iti tulong may tignika na kayo. Apo Diyos, amangin nga na santuan, Apo may kami iti trono, Apo iti parabok ko. Daan, Apo iti ragsak, Apo, dagiti ubing, Apo Diyos. Iti Apo iti pagyaman ni, ken kararag ni, tinagay Apo ni Jesus. Amen. Isiwar tayo. At talo kayo. Tama kayo na. Talo kayo. Talo tayo.
Food givers. Thank you so much for the healthy minds and body that organize this successful event and take part in this activity, the feeding program, and the gift giving that supports our preschoolers. We are grateful to all our sponsors, Team Dumaya Vlogger, for their countless efforts and instinctly act of ways that promotes positive communications to reach out for the abundance, knowing that we distinctively and continuously provide for the needs of our children. It is timely this Lenten season we reflect the good things we have experienced. We give thanks for all your sacrifices, sponsors, that everyone we want to inspire to look forward as we do good things in return to others. Thank you so much, mga ading.